Эмне? Туып койгонуң жалган беле. Я, балаңды апаң багып жүрөт го. Анын көзү башы бакырайып же кыргызга эмес, же өзбек окшош эмес дейт. Анын атасы ким экенин айылдагылар эмес, өзүң деле билбейт экенсиң го. Ажап болуптур. Дура ненормальная. Сама такая. Өзүм билем. Өзүң сиңниң билип алчы. Өзүң сиңниң Кәриске бир тип, Кытайга бир тип отуруп, экөөнүн бирден бала тууп алып, көздөрүн чимшитип, кимисиники Кәристеги, кимисиники Кытайныкын беришин билбей, кимисин кимге беришин билбей отурат го. Да пошла ты ненормальная. Круглосуточная аптека. Не нагни. Тупица, колхозница. Сначала учи языка, а потом говори. Загрузка единицы. Не нагнетай обстановку, а? Платная стоянка. Апи! Ай, зурагандайсың ай. Гулягандай. Ай, сен бияқта иштеп атасың ба? Ой, менен жумушка жан келдим, кичине сезондо акча таап алайын депчи. Анда чоңунан кой. Чоңунан? Зурагандай. Биз жакшынакай тос айтайын, кандай дейсиздер? Кеше майрамдан өткөндөн кийин башым ооруп турат. Кудайым ай. Эми ушидеки кандай дейсем, ушу ажырдай болгон өлүмдү көрүм болуп, сыксаган карайтка окшогон ажырдаган кайынсиңдим күйөө кетип кутулган экенмин. Эмесе ушуга бир жакшы тос айтып коеюн. Башыган баракет, көзүнөн көгөрө кетпесин. Закуска. Hatta jengem keval ressa topulun kısa bolağı. Men silerdi silap kızının köyge verip attır dep silerge pon barkıtlap kesep siler mağa girmişin sap koyupsana deyip da. Şerif. Hey, 2 yaştın baktısın oylamay ben bir. Şunu aytsanız. Şunday bir cinnibistik gel. Bırak kegen derdi jakşı uzattık. Jakşı uzatıp aldыңар mı? 6 kadın 3 erkek geldiler. Jakşı. 6 kadınga bardığına birden pon barkıt koyduk. Jakşı. 3'te erkek kegeniken anın her birine birden ton koyduk. Ton koyganım yesem benim gibi. Hey. Bunday jügündük. Bunday neme kıldık dep söylesen ton koyduk. Vay yok, her birine birden ton koyduk. Hey. Güye balaga da ton koydun arım. Ama akalarga ton koymanın güye balaga kaç ton koyuyorsun? That's why I'm so sick of these bitch. How many times you won't think something like that? You won't think something like that? I don't understand how you won't be naked. I don't understand how you won't think. You want next time I wake up, you can just look me wrong. You gonna do. Uyubайсың бай? Өлүп баратасың ба? Коям азыр. Кой отур. Эжен атам берсиңа мен ал жак деген. Ой, коюп атпаймынбы? Эмне болуп баратасың? Ай болдугула. Ey, берчи айын, нормально берчи. Эмечи. Aksılık tuğanlarını çakırıp alıp uşaktaptır meni şehette. Ne dep? Aksılıklar hem köveyi koyup dur buğa. Jo, mine dep, mine oldu ne? Sen bardın böyle, bu bardı böyle. Jo, şehette çıkıp alıp ayıttır. Bu sıravağandırga hem ayıttırlar şehette. Ne dep ayıttıptır? Sululuğunuzun sırrı emnede, deydi. Böyle sorarlar. Айтпайм. Sekreterim bilip alıp barıngар sululuk kesingere. Тамаша. Гилас терген адам керек деген екенсіз ғой. О, Келдің? кел. Қанша болады? 1000 сом болады. 1000 сом кеш кетерсің бе? Кеч кетерсең 1000 сом бер. Сразу бересіз бе? Сразу берем. Тереренен да? Қайда? Абыт қашан болады? Эми келдің ғой? Сағаш кетті. 1 saat болды элек сен иш кылганыңа. Мен башқасаным айтырып еткенмін 1 сағат түпті абыт келеді. Бар, ишти кыл. Абыт болды. Ишти кылбайсың. Шығып түшіп терер чашап қалмақан. Эч нерсе тербедсиң го? Уда берші. Көп тейишиң ооруп калат. Мен ішім ооруп атыр, организм тығықтап барған. Ишти кылбайсың мен. Азыр ішім ооруп қалды. Мен ақшам берин кетем. Сен кечке иштебедиң го? Кечке иштесең акчаңды берем. Берин ақшамды. Бербейм. Ne oldu? Aka qaysi qo'limda aka? Ne qo'lingda? Керек болсо жогорку кеңештеги өкмөт түзгөн көпчүлүк коалиция Өлө қалбайсың. Эмне тантырап қалдың? Эмне тантырап қалдың?
Figura 90-90-90. Kvadratni turmaysizmi? Aytaverasiz tabii yağın. Ha bularga o'xshab maydalab 60-70 tig'ib o'tiraman orasiga. Nima, xiloziya o'sha nosipa deb qo'ysam bo'ladimi? Nosipali deb qo'yinchi boshqani aytmaylar. Nozi deng, nozi. Intib qo'ysam bo'ladi deb siz meni anda ko'p elning oldida ko'p men anday istas ne qilbaqlar. Жолдошуман болсо белек деле көп күтпөйм деле. Күтчү эмесмин, былтыр туулган күнүмдө тортанан жемпир көтөрүп келиптир. Аябай бактым. Үйгө тезирээк кел. Чапкан чөң чирип кетмей болду. Дагы далдырап ичип келсең, Сен болду чай катын. Үңүлдөбөй тетиги жаман атаңа ичпей кел дебейсиңби? Уктуңбу? Бол деме, бас жагыңды. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.